Mu murwa mukuru wa Misiri Cairo, umuturirwa w'amagorofa 5 wahanutse uhitana abantu 9. Abayobozi babitangaje mu gihe abatabazi barimo gushakisha ababa baheze mu bisigazwa by'iyo nzu. Abashinzwe kurinda imbibi za Libya batabaye abimukira b'Abanyafurika barimo abagore n'abana. Bari mu karere k'ubutayu kegereye umupaka wa Tunisia. Benshi nta mazi nta biribwa bafite. Mu gihe imirwano irushaho gukaza umurego hagati y'imitwe icyamiranye muri Sudani, abahinzi muri leta nyinshi bavuga ko ibiribwa by'ibanze nk'amasaka n'uburo bishobora kuzaba bike. Bavuga ko batabasha guhinga by'umwihariko bitewe no kubura inguzanyo z'amabanki, ifumbire hamwe na lisansi. Ubwato bw'ubutabazi bwa ONU ubu buri ku cyambo cya Yemen hafi ya Djibouti, aho burimo gukura utugunguru twa lisansi turenga miliyoni mu bwato bw'itanki ya Tongese. Abategetsi bavuga ko ari igikorwa gishobora kuzamara ukwezi. Naho Addis Abeba muri Ethiopia, inzu iri mu mateka y'igihugu hiberamo ibitaramo izwi nka Fendika, ubu niyo yonyine isigaye mu karere ikorerwamo ibitaramo bya gakondo by'umuziki wo mu bwoko Azmari.